تولي قيادة المرحلة القادمة من سەرۆکەی هەفپەیمانیان نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووری ڕاگەهاند کو ئەو تەڤلی تو دانوستاندنەکی لەگەل رێژێما سووری نابن ئەگەر نە لەسەر بنگەها بە گوهەستنا دەست هەلاتێ بە. دەستەیە گشتیە هەفپەیمانیان نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووری دەجڤینە خۆدا لە ستەمبولێ خالد خۆجا وەک سەرۆکی هەفپەیمانیە هەلبژارد. دیەکەمین داخویانیا خۆدا خۆجا دیار کرد کو ئەو لەسەر یەک ماسێ لەگەل رێژێمێ ڕوونانێن. ئەگەر نەدە چارچۆڤەیە پرۆسەیەکە دانوستاندنێدا بە ئارمانجا و گوهەستنا ئاشتیانایە دەست هەلاتێ و پێکئانینە دەستەیەکە بە گوهێز بە دەست هەلاتێن تەمامی بە. بەری چەند ڕۆژان رووسیا نزیکی سه کەسایەتێن ئۆپۆزیسیۆنا سووری وەک کەسایەت ڤەخواند ji bo hevdîtineke destpêkî لەگەل شانزەکێ ji rejêma Sûrî li Moskoyê. Ew hevdîtin jî dê 26 heta 29 vê mihê were li darxistin. Lê her du aliyên sereke yên opozîsyona Sûrî, desteya hemahingiya niştîmanî û hevpeymaniya niştîmaniya opozîsyona Sûriyê ew vexwendina Moskoyê red kirin. Ji ber ku ew dixwazin wek hêzê beşdarî danûstandina bibin, ne wek kesayet. Li ser helwesta hevpeymaniyê ji wan hewlên Rûsyayê, serokê hevpeymaniyê wiha got. Li gor ku Mosko dibêje, xwestek danûstandin li gel rejêmê ye, ev jî tişteke ne di rojeva me de ye. Di dawiya sala borî de, her du hêzên serekeyên opozîsyona Sûrî li paytexta Misrê El-Qahîra civiyan. û nerîneke hevbeş dariştin ji bo ku bibe nerîna hemû opozîsyonê ji bo çareserkirina krîza Sûriyê. Ew nerîn jî li ser bingeha daxuyaniya Kongreya Cinêvayek û di doan û biryarên Encûmena Esayîşa Navdewletî hatiye dariştin. Serokê nû yê hevpeymaniya niştîmaniya opozîsyonê diyar kir ku ew dê di rojên bê de kar bikin li ser çalakkirina tevgera dîplomasî û hemahingî li gel hemû hêzên şoreşên çalak ji bo gihiştin bi yek nerînê. Da bibe destpêk ji qonaxeke nûh re, bêyî ku ti roleke ji Esed û xeleka wî ya ewlehiyê re hebe. Rûsya hevalbend û piştgira serekeya rejêma Esed dibêje 10 ji wan kesên hatine vexwendin amade bibin wê kongir were li darxistin, ji ber ku tenê rawêşkariya û tu biryarên mezin tê de nayên standin. Menal Mihemed, Ark.